Čekaj samo malo da ja... Tražim ovu gorilu, bog je majku, evo. Ostaje se napolju ili... Voda je. Ili pogon. Zato mi treba napraviti onaj čip. Da je nađem. Čak samo malo, sad moram grafiku smanjiti jer mi je grafika tako loša. Zašto nemam pojma. Ovo je love. Puno je. Jebamo bok, majku, di otišao. Da spinu dišem. Mili help. Čekaj, tražim budalu, ovu jebam u bok, mater njemu i Fiberu kut je otišao. Pa njega valjda niš ubilo. A tu si Todore, bog ti mamicu jebo. Ideš ti nazad u bazu. Glej, tu ga dole možemo pustiti. Svaki put kad pucam pa da je jači. A tu dole ga možemo popla... Kako fibre ima? Fibre ima dosta. Da vidim. Sve životinje imaju level up, doslovno. Evo ti fibre u ovoj gorili glupoj. To se dobro diže. Milk ili wait? Ko to puca po meni? Gabriel, nemoj pucat po bazi. Nikolina je nešto rekao. Nikolina je u čumbi. Ne mene nikam. Tičja gripa ju je napala. Kaj mi to šteka sad vlak? Kaj je ovo? Behemon! Drveni, makni ovo da držiš. Koga? A da pričaš duplo. Di pričam? Di pričam? Ništa. Ha? Pričao si duplo. Pričao si Ma duplo. isključio sam ja to. Gdje je Behemon? Da? Tu sam. Ajde, znači, ovo gore viš gdje kameni su plafoni, stavi metalne. Tamo misliš da su arkintavi jel? Da. Drveni, najviše fibera. Pa Fiber ti je gorila do furana, puna ti je Fibera. A nema više. Kaj si potrošio već? Sad sam ga dofuro, bog te jebo. Gledam se nisam. Hoćete zaustaviti jebeno to govno. Nema kompjutera više. A šta se dešava tu, lag, bog te jebo, šta je ovo sada? Ja ne mogu da postavim ovdje. Kak ne možeš da postaviš? Nemam pojma. Znači... Stavljam, al... A lag, ping je veliki. Meni po meni. Ne znamo, aha, ne, onda bude i tebi. Jer je ping servera jako velik. 3 puta stisnem. Meni je ping 50. Meni 43. Ping, dečki, server ping, koliki vam je? Pa kažem ti 43. Aj stisni space da vidimo kaj ti piše ispod. 40, 41, 42, 44. Meni isto tako. Meni je ping 150 do 210 sada.
Ne znam što ne mogu da postavim. E, tu mogu da postavim. Ne postavi. Evo možda je tu zato što su kameni podovi. Nema veze. Vidiš Behemon? Znači ovo kompletno zatvoriš. To. Znači, ovdje ne mogu prosto staviti i... Jer ovo su ti Kameni podovi. podovi. Da, to su kameni Ovdje, podovi, ovo znači, su ne plafoni. mogu postaviti. E, ali to moraš u kamene, ali ovo zid, vidiš ovaj tu. Ovu kolonu. To zatvori. Samo vrata Ja jedna sam tu ovaj- postavi. A ovo kamenje stvarno ne mogu. Pa napravi Mogu podove sam pa zamijeni. kamenje plafon. Ja sam nešto htio još krenut radit, bog tebo, ne znam šta. Adolescent je sada... Evo su ti metalni spajkovi ovdje unutra. Di, u... Aj, da, to se treba. E, sad ću ih ja uzeti, pa ja idem. Smiti ovdje. Reci, Koliko je? Gle što je problem sa tim metrodonima? šta? Gle što je problem sa tim metrodonima? Šta je problem? Sa tim metrodonima je problem da njih pa brzo pada torpor. I to tim metrodonima. Tako je. A ti sam i jednog ti metrodona. A di ti je? E, daj posložit sve životinja, idem van ovo, Evo to radim. baš šiljke i ovo sve da postavim, da to zaštitimo izvana, znaš. Da napravim giga sedlu. Napravi, za sedla sva napravi, to uopće nemoj ono razmišljati. A, to ne mogu. Da li ima možda neki blueprint ili tako Nema, ali nešto? budem ja napravio. Okej, onda. Ajde, makni glavu to. Sad i meni počelo jako lako. Meni ništa. Želim da se ping servera dešava, ne, to nema veze sa mrežom. Ali sad je prestao. A gle, lati se, jebem ti škorpiona, da ti jebem kurvu majke. Moram ga ubiti, jer će me uspavat. Jebem ti lak, da ti jebem lak. Briša bog te jebo, sređivaj to. Evo kveca leg tu gore, izlegao se kvecao. Di se lego? Ma nije go, jaja ko su. Krivo sam se izrazio. Daj izađi van ako ti nije problem pa mi ovih bijelih bobica, daj tu sam na čošku di su tureti na stupu. Ko ja ili? Da, Sam da uzmem moje bobice. Zbron. Od kojeg se stupa? Znači ove crne bobice da ti dadne. da, te crne. Jebom bok majku, došao mi iza leđa, ali zalagalo mi 2 put stisne da mi pajk da, kužiš, dok on meni da pajk, dok se ja njega izrokao 2 put, već ovaj 3 puta mene druknuo. A 2 puta te udari sigurno si dole. Eto. Ja sam se...
Još jedan. Jeboti Isus mater. To je ovaj kad je sad bio. Nije pobio si ga. Opet tebe je mrtav. Opet me uspaval govnar. Jeba mu bok majku da mu jebu. Evo me. Ko te uspao? A škorpioni me jebu. Škorpion spao. 2 put 20 leveza i bok te jebu i dok ja njega se spajkam on već mene 2 put rokne. Kužiš. Jeba ti bok majku krvavu više i škorpionima. Tebi nešto dones malo Steam Berry-a, tak da imaš i ovako inventory. A ne treba mi sad, evo samo sad imaš, pa nisi mi sve ono do. Pa nije ni čudak je... Nije ni bog tebu kad si me nafila s time. Dečki! Jebemo mamicu. Majtrak. Gdje si ti? Tu iza spajkova vidjet ćeš, tu di sam malo prije bio. Ja želim da se ugasiš. Ja čuram ili? A? Znači tu di si me sada mi davo. Pa onda desno ideš od tuda. Gledaj gdje je kraj spajkova. Ne kod Behemon vrata nego iza čoška tamo. Aha. A valjda me ne budu opet jebojim bog. Do duše dok ti dođeš ja sam se skoro probudio. Dobro, ne treba. Imaš još malo inventoriju, bobice. Pa evo sad samo bobice goloda bog te jebo, šta ti je? Griffin je dobio level, šta da mu dižem? Ko? Griffin. A to je od ovog papka ptica. Nek se diže sam. Znači ostavit ću. Ono, samo svojima diži po volji, a ovo kad nečiji je, to mu ostaviš pa nek si on sam diži kako hoće. Dobro. Evo ga, sad je sve mrtvo, valjda. Ako nije ispod cepova nešto. A dobro, ako sad baš nije ispod sefova, u to možemo od ozdola vidjeti ispod poslije, znaš. Znaš šta ćemo ovdje po planini napraviti? Podove staviti da vidimo točno ko nam dolazi. Kako misliš to? Postavit ću turet na igrače, tak, kućice male napraviti. Vikendice za igrače. Isuse, još se ovaj Argentavis nije. Bude ti sad gotovo, polako, strpi se, jebote bok, nemoj biti neurozan, kaj si mengu dobio. Da. Jebote, šta ti je? PMS me pere. Evo ga, malo Fecel počeo jesti iz hranilce. Počeo već otkad. To je to. Evo Gige još uvijek nije stigao do pola. Koliko je? A Argentavis je još 1/3. A treba mu par sati, glej. Inače da ga temaš trebalo biti Znam se. pun kurac, kužiš. Da ga temaš, da ga ovak hraniš na novim. Ovako ne bi mogao naći. Pa ne bi, naravno. Kad Ne. bih htjela teru sad. A morat ćemo ti svi tražiti tere jake, trebamo naći. Kaj imamo muškoga tu Ja imamo? sad baš i ne volim Argentavise, jedino ako nađemo dobru boju, ali ovom crvenom mi se ne sviđa. A ne sviđa se ni meni, znaš. Ali imaju dobre stace, to im je jedina prednost, zakaj ih imamo. Pa da.
Ja ću taj se ovu crno obojati i meni je dobar. A obojaš ti ga kako hoćeš. Crno-bijelo će biti. Već znam. Žao mi je što ne može onako u crno da se oboji. Kako misliš ne može u crno? Kako ne? To ne može. Može, Behemon. Ajde ovako, sad mi slušaj, sad će tebi tata otkriti jednu tajnu kako pticu ofarbat u boju koju točno hoćeš. Znači uzmi bijelu boju. Prvo ga u cijelu bijelu pofarba, čak ja imam bijelu spremljenu za Argentavis. Da zapišemo mi to. I onda ga farbaš u boju koju želiš i tu ćeš boju dobiti. Hvala. Ja sam probao sa crnom, ono samo potanu. Ne, u bijelo ga pofarbaš i onda ćeš dobiti ono kje hoćeš. Super, hvala. Samo pitaj, znaš samo pitat. Još će ove šiljke trebati još jedan red ovdje postaviti. Znači još da radim. A još će ih trebati napraviti. Ali tak da znate, to vam je ono, još jedan red postaviš. Tak da nije ono sporno, stignete, ne da danas, ne treba odmah to sad biti. Bitno da nam unutra govna ova mala ne ulaze, kužiš. Znači koliko ti još treba prilike? A napravi ih, pun kurac. A pravi 50 komada, jebali te onih. Treba će, kad stati. Ma ovaki onak ti trebaju uvijek, kužiš. To da ti oskudjevaš ovdje sa metalom, materijalima, onda bi ja mogu shvatiti da ti štediš. Nema mi štedit, ti je mrzi kad ne se štedi. Navikao sam. Jebajem ti štednju, bogovu. Sad sam upao u nesvijest i nisam popio vode. Bog te jebo. Da misli, Šta je to danas s tobom? jebote, nisam tako u nesvijest pao, već ne sjećam se. A gdje je ova pića? Nemam pojma, nisam gledao. Ko zatvara vrata meni cijelo vrijeme? Ja. Evo. Evo ga, sad sam napio još 50-ak. Jo, danas na treninga, ne da mi se. A šta treniraš? Tekvando. Ajoj, pa to i možeš izostati koji dan. Ma imali smo sad turnir, pa neću da nešto govore. Evo ga, predseli, ajde. A ko je na gorili tu vani na toru? Gabriel. Gabriel. Idem si teksturu namjestiti sad na životinjama, onak na maksimum. Ti si mi zadnja šansa. Svačaš da si mi zadnja šansa, Kristeru. Daj mi gunpowder. Molim te gunpowder. Ko to govori? Ma to oni gledaju neki gunpowder, tam Minecraft, kaj. Da, ja sam mislio da je ovako. Imamo gunpowder. Još moramo 4 doma ostala. Yes, jaja. No, još jednu stvar sam dobio. Jel gledaju Serbijana? O, najbolje da ne, bog te jebo s njim, ja ga nemam više organski podnes. On je glup čovjek, ja. Ma nije, on je malo udanen samo. Sad?
Ali to svi kažu. Mislim svi roditelji to govore. Moram izaći iz Arka i ponovno ući jer mi se sve sjebalo. Dođem za sekundu. Dobro. Tako da znate, tu sam, ali... Behemoth, ako imaš lufta, možeš još one šiljke izvana postaviti kak sam ja. U krug to postaviš i to je to, kužiš. Okej. Behemoth, Behemoth.